Ngiphinda futhi ngiqinisekise ukuthi bantu bamabhinqa ngifuna ukwehlisa zonke izinduna ezikhona ebezikhona lapha ekomhlengemali ukuhazana amasimba lento ethiwa umhlengemali nalabo abanye abebekhona lapha kuthiwa abalandeli bakabantu okuthiwa izinduna anezinduna zalutho nenzohlula ingane ithatha umaskandi uphoso udakeni nikhona nimgodoyi immediate effect ngithi mina ihlane ekhundleni zenu anizona izinduna ngamasimba ngOdoti ngoba ininto abafuna iqondisele lesasimo sesingafiki kithi yabona bafanele iqondisele lesasimo singafiki inhlobo kithi lesasimo lesiyana asuke lokho okungaphekwa amandla ngifuna ukutshena nje ngoba umhlaba wami lo ingane zami lesi izwe lami leli ngithi njengamanje mhlengemali nabo bonke izishiphi beninazo lapho ngiyanehlisa anisezona izinduna ningabantu ntu nizinje nimgodoyi no nibhizi nikhwahla ihlobo nikhwahla lamanyala sisizwe esicindezelekile singamabhinqa acindezelekile.